Ibihe byiza ku bakunzi b'umupira w'amaguru, umunsi mwiza ku bakunzi b'amagare mu Rwanda. Ndabizi ko muri kuryoherwa, ariko hano tugiye kwiganirira ku bintu nka birindwi cyangwa bitandatu nkanjye nakuye ku mukino wahuje ekipe ya Chelsea na ekipe ya Manchester United. Ngiye kubigarukaho, ntabwo ndi butinde. Ni ibintu umukunzi wa Chelsea agomba gufata umwanya akabyumva, noneho yarangiza kubyumva akambwira niba hari aho yumva nibeshye, cyangwa akambwira niba hari aho yumva nahushije natandukanyije nuko wabibona, noneho ukabimbwira muri comment. Mbere yuko njya kure, ariko reka mbanze ngusubize inyuma ho gatoya. Muribuka mbere y'umukino w'igikombe cy'isi cy'amakrebe finali, mbere y'umukino wa nyuma y'igikombe cy'isi cy'amakrebe wagombaga guhuza ekipe ya Chelsea n'ikipe ikomeye cyane, ekipe ya Paris Saint-Germain. Mu kiganiro n'itangazamakuru, uwitwa Enzo Maresca akaba n'umutoza wa Chelsea yabajijwe n'umunyamakuru uburyo yiteguye kureba mu maso ekipe ya Paris Saint-Germain. Cyane cyane umunyamakuru yaramubajije ati urabigenza gute, ni gute ikipe yawe yiteguye gukina mu gihe bidafite umupira, ko bigaragara ko ikipe ya Paris Saint-Germain iri bwiharira umupira umwanya munini. Uko niko umunyamakuru yabajije Enzo Maresca. Enzo Maresca yamubajije muri ayo magambo nkubwiye. Igisubizo Enzo Maresca yasubije, ku bantu bazi Jose Mourinho akigera muri Chelsea mu myaka ya 2004-2005, Enzo yamusubije igisubizo gikomeye, igisubizo kirimo confidence, kwiyumva, igisubizo kirimo ubutwari bwinshi cyane. Cyari igisubizo cyiza kigaragaza ko mu ikipe ya Chelsea koko harimo icyizere. Yaramubwiye ati ninde ibyo wabivuze, ni nkaho yakamubwiye ninde wakubwiye ko ikipe ya Paris Saint-Germain iziharira umupira kuturusha. Uko niko Enzo Maresca yamusubije. Hanyuma akomeza gusubiza icyo kibazo yisanzuye, mu cyizere cyinshi cyane. Ibyo bintu yavuze gutyo byashituye abantu benshi, ntago ari njye gusa. Abantu benshi byarabakanze, biratungurana, isi yose birayitungura. Ukuntu yavuze gutyo Enzo Maresca byatunguye abantu benshi. Kandi icyo gihe nanjye nahise menya yuko ekipe ya Chelsea ishobora kuba koko ifite amahirwe yo guhangana na Paris Saint-Germain. Nkurikije ukuntu umutoza yavuze n'ukuntu yagaragaraga confidence yari afite, navuze ati nyamara Chelsea ishobora kuba ifite akantu yiteganyirije gashobora gutungura Paris Saint-Germain. Natangiye kubikeka. Reka nkubwire mu buryo burambuye, mbivugeho mu buryo burambuye, ngaruke kuri no Paris Saint-Germain yari igiye guhangana na Chelsea icyo gihe, ubihuze n'igisubizo Enzo Maresca yasubije uwo munyamakuru. Ekipe ya Paris Saint-Germain yari ivuye gutsinda ekipe ya Inter de Milan ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League. Noneho ntabwo babatsinze gusa, ahubwo babatsinze nk'abana bato cyane, batari bafite ikintu na kimwe cyo gukora mu kibuga, kandi yari finale ya Champions League. Inter de Milan mwibuke uburyo yari yasezereyemo ekipe ya FC Barcelona. Ekipe ya FC Barcelona yari ikipe yari yazamutse igaragaza ubuhangange by'umwihariko mu bijyanye no gutsinda ibitego byinshi. Yari yasezereye FC Barcelona ifite Lamine Yamal wari ishanyaraze muri iriya minsi, ifite Rafinha wari ufite ubushyuhe burenze ubwe ipasi yatuye, Pedrinho bari basigaye bita Pedri kubera uburyo kontrol ikibuga, umukino akawutwara ku bitugu bye. Urumva, mu mikino ya kimwe cya kabiri cy'irushanwa, Pedri, Rafinha babashije gukora uko bashoboye kose, bari batsinzemo ibitego biri hejuru ya 13. Urumva, mu mikino ibiri yonyine, 7-6. Urumva Inter de Milan babasha kuyisezerera, basezereye FC Barcelona mu bitego biri 13 niba ntibeshye. Byari ibitego byinshi. Ekipe bayisezerera gutyo. Ekipe igeze finali, Paris Saint-Germain muzi ibyo yayikoreye. Iyo Inter yari ikipe ifite imbaraga, ifite umutima ndetse n'ubunararibonye mu kibuga. Muribuka ko ari Inter yakinye Champions League ya 2023 na 4, imwe Manchester City yatwaye igitego kimwe ku busa, murabyibuka. Ariko iyo Inter yigishijwe isomo rya ruhago, bimwe twita ngo twigishwe isomo rya ruhago, bigishijwe nk'abana bo muri kaminuza cyangwa se muri materineri bageze ku kigo bwa nyuma.
barushwa umupira na Paris Saint-Germain ibacurikiraho ikibuga paka kugeza babatsinze ibitego 5. Nyamara ibyo byose Enzo Maresca yarabizi uko byagenze. Iyo Paris Saint-Germain yakoze ibyo Enzo Maresca yarayize. Amagambo ya Enzo Maresca mbere y'umukino wagombaga guhuza Paris Saint-Germain na equipe ya Chelsea, niyo magambo navuga ko yahaye Chelsea icyizere cyo kwihagararaho imbere ya Paris Saint-Germain. Kandi rwose ayo mahirwe koko Chelsea yari yabyaje umusaruro, yafashe ayo mahirwe yabyaza umusaruro, by'umwihariko ndavuga abakinnyi nkuko benshi muri twe twabibonye n'abafana bandi makipe agiye atandukanye yabahanganye na Chelsea ndetse nabo bidahanganye mu bindi bihugu. Bose abantu bose bakureba umupira baratangaye, baratunguye n'uburyo equipe ya Chelsea yitwaye imbere ya Paris Saint-Germain. Chelsea yatsinze abo twakita ngo ni champion d'Europe Paris Saint-Germain, nako ntago ari uvuga ngo abo twakita, ahubwo yatsinze champion d'Europe Paris Saint-Germain ku buryo bugaragara, ibitego 3 byiza biteguye bifatika. Chelsea kandi yerekana icyizere mu bakinnyi bayo bose. Abakinnyi ba Chelsea bose bagaragaza icyizere n'ubunararibonye butari bwitezwe yuko bushobora kugaragara. Ibyo bintu byerekanye urwego rw'imyiteguro, haba mu buryo buri mentale mu bwonko ndetse n'uburyo buri physique ubijyanye n'ubushake. Bigaragaza yuko icyitwa dressing room ya Chelsea yari ihagaze neza, yari iteguye neza. Ibyo bisobanura impamvu, byerekana impamvu Maresca yari afite icyizere cyinshi, kuko equipe ye already yarazi ubushobozi bwayo kuri iriya match. Niyo mpamvu yagiye mu itangazamakuru akavuga biriya, urumva, akavuga biriya byose. Abantu benshi bari bafite impamvu zose zo kongera gushyigikira byimazeyo, byo kongera gushyigikira Enzo Maresca nyuma yo kubura, yo kumuburira icyizere hafi umwaka wose, ariko bakaza kongera kukigarura nyuma. Hano ndavuga ko ngewe nabonye ikipe iriya match nyireba, narebye equipe ya Chelsea yari equipe yambaye umwuka udasanzwe, iri mu mwuka udasanzwe. Chelsea yari imeze nk'ikipe yambaye ikote yari imeze nk'umugabo wambaye ikote rihenze mu bandi. Yari imeze nka zahabu, naravuze ati, abantu batangiye kuvuga ati iyi niyo Chelsea dusanzwe iyi niyo Chelsea twamenye, iyi niyo Chelsea twafanye. Abantu bose ariko bavugaga, abantu benshi batangiye kwibwira ati, abantu benshi batangiye gutekereza ati ariko se Enzo Maresca ni umutoza mwiza, atahubwo bamwongera amasezerano bamuha amahirwe yongera ayobore zino tara, ayobore bano bakinnyi, abatoze. Ikigaragara cyo Enzo Maresca ni umutoza mwiza. Abantu bamugiriye icyizere ari benshi cyane kubera iyo match ya Paris Saint-Germain no gutwara igikombe cy'isi cy'amakarebe. Ariko kugeza ubu ikibabaje, nyuma y'imikino 6 yonyine gusa, imikino 6 yonyine gusa, nyuma y'igikombe cy'isi cy'amakrebe, uwo Maresca twabonye kuri iriya match ya Paris Saint-Germain ndetse no mu gikombe cy'isi cy'amakrebe bisa nka batakiriho. Nyuma y'ino match ya Manchester United twese abantu twarebye bisa nkaho Enzo Maresca wakiriya gihe yarapfuye, wagira ngo nta kiriho, yarapfuye. N'ikimenyimenyi umukino wa Manchester United kugira ngo byemere, nushaka usubire mu gendo wongera urebe, urahita ubyibonera ko Enzo Maresca wo muri Club World Cup n'uyu munsi n'abagabo babiri batandukanye kure. Icyo ni icyambere. Uremeranya nanjye yuko Enzo Maresca? None icyo nibaza ni kimwe, ubwo ngiye ku kintu cya kabiri. Ndacyari kuvuga kuri Maresca, ndacyari kuvuga ku mutozo wa Chelsea. Iki bigaragara yuko iki ngiki ari cyo gihe cy'urupfu ku ikipe ya Chelsea. Niba Enzo Maresca atakosoye uburyo managinga game management ye, reka nkwereke kuntu ari ibintu byumvikana, ubona ko Enzo Maresca afite ikibazo. Iminota 5 yonyine winjiye mu mukino, uri gukina na ekipe ya Manchester United iri mu gice cya kabiri iri mu makipe abarizwa muri 15 ya nyuma, 16. Manchester United ni ikipe iri ku rwego rw'uko mu manota 93 yakiniye mu mwaka ushize
yakusaruyemo amanota 31 yonyine. Ni ikipe urumva ko nta na kimwe cya kabiri yifite mu manota yakiniye umwaka ushize. Ndavuga ayo uyu mugabo Ruben Amorim yakiniye. Nibyo koko ibintu ntibigenze neza, ubonye red card, ariko urapanitse, uri umutoza uri gutoza ekipe nka Chelsea, urapanitse uze ekipe muri gukina nayo urwego iriho, ini iminota 5 yonyine, match iracyari 0-0, ekipe muri gukina ntikurusha, ariko ufasha abakinyi baye bose ekipe yawe urayishe ku buryo ufasha abakinyi bose bashoboraga kugutsindira umukino, bose ubashyize hanze urabasimbuje. Ngenda naribaza buri munsi ubundi kwibaza, ese Maresca yabonaga iki? Niki yarebaga mu byukuri? Yabonaga nyine mu byukuri Enzo Maresca yifuzaga iki muri iriya match? Yifuzaga iki? Yifuzaga iki? Ku buryo wumva yuko mu minota 5 gusa uhita ugomba kuvanamo abakinyi baye bose batsinda ibitego. Aha ni hatandukanye n'abatoza nka ba Jose Mourinho n'abandi batoza bagiye batandukanye. Hari ibintu nyine biba bitumvikana. Hari ibintu utasobanurira umuntu ngo abyumve. Hari ibintu utasobanurira umuntu ngo abyumve, habyumve. Nyine na n'ubu ngubu ntabwo nayinumva ikintu Enzo Maresca yaragamije igihe yakuragamo abakinyi bawe bose, abakinyi bafite umuvuduko, ukuyemo Pedro, ukuyemo Joao Willian, Joao Pedro we yagumyemo, ukuyemo Pedro Neto, ukuyemo wenda reka Willian mugumi avemo kubera ko umuzamu agomba kujyaho umuzamu. Arse Pedro Neto uramukuriramo iki? Mureka Pedro Neto na Joao Pedro bagume mari babiri, bataka ari babiri, abandi bose basigaye ari aba midfielder bajya kudefanda, abo babiri basigaye nabo bajya bakora counter attack zo gushaka uburyo batsinda igitego. None urakuramo abakinyi baye bose kugira ngo bigende gute mu minota 5 yonyine? Ikipe uri gukira nayo iri mu makipe 15 nta bushobozi ifite bwo kukwataka. Nta mukinyi n'umwe usigaranye mu kibuga ushobora kwera iminu umukinyi, kubera nta n'umwe usigayemo ushobora kwera iminu umukinyi umwe nibura ngo atsinde igitego. No one. Enzo Fernandez wapi? Santos ishyizemo wapi? Joao Pedro se arajya mu defenseur batandatu ba Manchester United agira ikintu abatwara wapi? Urajya kudefanda gusa, amahirwe y'ikipe yawe yo kuba yatsinda umukino yose urayiyambuye. Mu byukuri Enzo Maresca yashakaga iki kuri iriya match ya Manchester United? Yashakaga iki? Icyo nawe urakimbwira muri comment. Ikindi cya gatatu tuvugaho, ibindi bihe byemeza yuko ikizera abantu bari bafitiye Enzo Maresca mu gikombe cy'isi cy'amakrebe gishobora kuba cyarayoyotse, ni igihe Tosin yinjiraga mu kibuga. Tosin Adarabioyo yari ari ku ntebe y'abasimbura ahabwa amabwiriza yuko agomba kwinjira mu kibuga. Oya nibyo birumvikana yuko umukinnyi ugiye kujya mu kibuga agomba kubwirwa amawayiza, agahabwa amabwiriza. Ariko ikintu kidasanzwe cyabaye kuri Tosine ururiya munsi nuko byagaragaye ko nta kintu na kimwe yari azi kubijyanye n'umukino. No kwinjira mu kibuga byagaragaye ko wagira ngo bya bintu byose bamubwiye wagira ngo yabisize kuri iriya ntebe cyangwa se ko ari kuri touchline. Ikigaragara Enzo Maresca ari kubwira Tosine ari bya bimenyetso bakoresha intoki mu kirere. Ikigaragara cyo iyo urebye ukuntu yamubwiraga ngo gerageza, akabwira Tosine ngo namubwira icyo akora, ngo namubwira uko abigenza. Bisa naho Tosine ntago yumvaga ibyo ari kumubwira, ntago yumvaga ibyo umutoza amubwira. Wibuke uwo ni myugariro uyoboye abandi ba myugariro bari muri Chelsea kugeza ubu ngubu, urumva? Kandi agomba kuza mu kibuga mu ikipe yatsinzwe ibitego bibiri ishaka kugira ngo yishyure, ifite n'ikarita y'umutuku, urumva? Ni ibintu nyine bitumvikana. Tosine ni muntu ki muri Chelsea?
umubiri we ubu nyine ubona ntago ari umudefanseri ukwiriye gukinira ekipe ya Chelsea. Ubona ntabwo ari umuhanga, uburyo agendamo, uburyo afata imyanzuro ye, uburyo atanga passe ze, ubona nyine ko hakirimo ikibazo. Hari ikibazo, ameze nk'umwana mushya uri kwiga computer bwa mbere, ameze nk'umunyeshuri uri kwiga computer bwa mbere, ntaza aho akanda, ntaza butari bukande, ntaza uburyo ari busubira inyuma. Niba mwararebye igihe Chaluba yatsindaga igitego, yafashe umwanya akora ikimenyetso cyo kwishimira igitego, nyine bya bindi byo guserebura, araserebura, ubona ko yishimye kandi afite imbaraga. Urumva byari ibintu nyine bigaragaza ko Chaluba ni umudefanseri ugaragaza igihe cyose ko ari mu mukino. Nubwo kuri Bayern Munich yitsinze igitego, ariko ni umudefanseri ugaragaza ubwitange no gukunda ekipe muri rusange mu gihe cyose yambaye badge ya Chelsea. Igihe Chelsea yari itangiye guca ibintu, nyine ubona ko Chelsea ikomeye iri gukina neza, wabonaga ko umuntu wa mbere ubigiramo uruhare ni Chaluba ndetse na James Chaluba. Ubona ko ari abakinnyi beza muri ino minsi muri Chelsea. Ubwo ko Palma namwihoreye nabaye muretse, ariko ndibaza Tosin Adarabioyo ni iki mu by'ukuri afasha mu ekipe ya Chelsea? Urumva ibi ndi kuvuga ibibazo Chelsea ifite, noneho nyuma ndaza gutanga ibisubizo nibura byakemura bino bibazo. Basi wowe icyo ukora ni ukukomeza ukanyumva, tukajyana ukajya umpa n'ibitekerezo ukurikije ibyo uri kumva ndi kuvuga. Haburaga gato kugira ngo Manchester United dutsinde igitego cya gatatu, itsinde Chelsea igitego cya gatatu. Ni Imana yatabaye. Chaluba ni umukinnyi mwiza, we ntago mugarukaho, ariko ndibaza Tosin Adarabioyo ni umukinnyi utari ku rwego rwo gukinira ekipe ya Chelsea. Icyo cyo rwose bafana ba Chelsea mubimenye, n'umutoza agomba kubimenya, ndetse na board ya Chelsea ikabimenya ko Tosin Adarabioyo atari umukinnyi wo gukinira ekipe ya Chelsea ngo bamwitegeho ko ashobora kugira igikombe atwara cya Premier League cyangwa se Champions League, ekipe nka Chelsea ikigendera kuri Tosin Adarabioyo. Icyo ni icya gatatu. Tosin Adarabioyo nawe ni ikibazo. Icya kane nababwiye ko ndi kubabwira ibintu mbona biri gutuma Chelsea itakaza amanota, ibura amanota, itsindwa. Icya kane, ikosa ryateye muri uyu mukino w'ubusazi, aho iminota 5 yahise ihindura ibintu byose, naryo turarishyira kuri Enzo Maresca. Nyuma yo gutsindwa na Bayern ukanganya na Brentford, nshatse nanavuga ko Brentford yatsinze Chelsea. Burya kunganya na Brentford ntago ari ikintu imbere ya Chelsea. Navuga ko Caicedo bisa nkaho yagabanyije umuhati, biragaragara yuko nta mbaraga Caicedo nyinshi yari afite. Bigaragara ko ashobora kuba yarananiwe kuri no match ya Manchester United. Byaragaragaye yuko Caicedo akeneye gusimburwa, arananiwe. Chelsea yakinnye na Bayern kuwa kabiri, kuwa gatatu, umukino ugoranye bingana kuriya. Caicedo yaravuye iwabo muri Amerika gukina, araza ahita abanzamo kuri match ya Brentford, ahita ajya gukina na Bayern. Avuye kwa Bayern aza gukina na Manchester United, nta munota n'umwe yigeze aruhuka, nta nubwo nzigiye aheruka kuruhuka na rimwe. Nakubwira by'umwihariko ko kuri match ya Manchester United warabibonaga yuko witwa Caicedo yirukanka gake, ubushake mu mukino wose, nyine byatumye ekipe ya Chelsea buri imbaraga yari isanzwe ifite. Ariko ibyo ntago mbishinja Caicedo, ndabishinja umutoza ubibona ko ariko bimeze, akaba atagerageza gushakira ubufasha Moise Caicedo. Umutoza yarabiretse aramwihorera. Byagezeho byaragaragara ko yuko Caicedo hari ahantu ngiye namubonye ari yirukanka kuri Mbuemo. Caicedo bigeze hagati arahagarara, aramwihorera bisa nkaho ananiwe, abuze imbaraga zo gukomeza kwirukanka.
icyo ngiye ntekereza ko umutoza Enzo Maresca yashaka uburyo yatangira kumanaginga uwitwa Moise Caicedo kugira ngo arebe ko yakongera akarepikipera imbaraga apana kumukoresha buri gihe. Ariko Enzo Maresca bisa nkaho icyo gitekerezo ntacyo afite cyo kuruhusa Caicedo. Ingaruka rero zizaba nizi. Ingaruka zizaba nuko Caicedo azirukanka kumwataka akamunanirwa kumufata, umwataka Robert Sanchez agahita ikora ikosa nka ririya rya karito rouge. Mwarabibonye ko iriya karito rouge kugira ngo ayibone Moise Caicedo yari ari kwirukanka kuri Mbeumo. Abonye Sanchez yasohotse, Moise Caicedo ahita yihagararira. Mwarabibonye nimero 25 niwe wirukanse kuri Mbeumo, mwarabibonaga. Ageze hagati arabyihorera. Sanchez ahita akora ikosa bahita bamuha rouge. Bigaragara yuko Caicedo nawe afite ikibazo cy'umunaniro akeneye kuruhutswa. Icyo nacyo ni ikindi kibazo kiri muri management ya coaching ya Chelsea. Icya gatanu, mu by'ukuri twese turabizi neza ko uwitwa Tariq George kuri ubu tuvugana ubundi yakabaye ari umukinnyi wa Fulham. Mu yandi magambo, Tariq George ni umukinnyi uri ku rwego rwa Fulham. Nibyo, ni umwana wazamuye mu academy ka Chelsea, yarigaragaje, ni umukinnyi mwiza, ariko ntabwo ari ku rwego rwa Chelsea. Ni umukinnyi uri ku rwego rwa Fulham. Ikindi ntabwo ari umwataka. Murabizi yuko muri Mercato ishize abantu twese twari tuzi yuko Tariq George agomba kwerekeza mu ikipe ya Fulham, ariko kubera ibintu byo gutinda gusinya impapuro n'amadokima n'iki, uyu munsi igihe Chelsea ikeneye igitego cyo gutsinda mu buryo bugoranye, mu buryo bugoye, ku mukino nk'uri ugoye, Enzo Maresca niwe yabonye ko agomba kwinjiza mu kibuga. Nyamara hanze hari hasigaye Garnacho ku ntebe y'abasimbura. Nyamara ugasanga ibijyanye no kurema amahirwe yo gutsinda igitego, amahirwe wayaha Garnacho. Kuvuduka, umuvuduko, amahirwe wayaha Garnacho. Experience cyangwa se ubunararibonye ku mikino nk'iri ikomeye, amahirwe yari ari kuri Garnacho yo kuba ari we wajya mu kibuga. Igihe remplacement zari zibayemo ikibuga bari gukiniraho, amahirwe nayo yari ari ku ruhande rwa Garnacho. Agaciro k'amafaranga abakinnyi bombi bahagaze, amahirwe yahaga Garnacho. Umwanya bari bagiye gukinamo, amahirwe nabwo yazaga akaba aya Garnacho. Imbaraga z'umukinnyi ndetse n'umuvuduko, speed mu kibuga, amahirwe byose byarazaga bikaba ibya Garnacho. Buri mpamvu ifatika yose yari ihari hagati ya Garnacho na Tariq George byahagaga amahirwe Garnacho ko ari ugomba kujya gukina kurusha gushyiramo umwana w'imyaka 18 Tariq George. Urumva? Mu minsi 18 ishize ndakwibutsa ko Tariq George ubu ngubu yakagombye kuba ari umukinnyi wa Fulham, ariko Maresca yahisemo ko agomba gushyiramo Tariq George, uwitwa Garnacho agasigara ku ntebe y'abasimbura. Uwo ni Enzo Maresca nyiri kukubwira. Uwo ni Enzo Maresca. Ubwo twageze ku kijyanye na remplacement, gukora remplacement, gusimbuza. Icya gatandatu, ndacyavuga ku bibazo biri muri Chelsea. Nibyo koko Enzo Maresca yasabye umuzamu n'umukinnyi wo hagati mu bwugarizi cyangwa se defense centrale mu isoko rishize ry'igura n'igurisha. Ahari abashinzwe kumugurira bashobora kuba baramubwiye yiko yenda bigoye, ari naho yagarutse mu itangazamakuru akajya avuga ngo nta bandi bakinnyi ashaka, ngo azakoresha ngo bari mu ikipe mwe imbere, agakomeza kujya agaruka avuga ibyo bintu gutyo. Ariko yari sinzi remplacement Enzo Maresca yari bukore kugira ngo Estevao agume mu kibuga. Kuko Estevao ndakubwiza ukuri yaza kuguma mu kibuga, ntago Ruksho yari gukina umukino nk'uriya. Never. Ntago yari kwigaragaza kuri rwego, ntago yari kuba bubashe kugenda. Nubwo Estevao avamo, ariko nibura Pedro Neto akagumamo, ntago Manchester United yashoboraga gutsinda Chelsea nk'uko byagenze. Ariko Maresca yafashe abakinnyi, niba yari amaranga n'umutima, niba ari tactique yari ari kuvumbura, niba ari technique yari avanye ibyemezo bidasobanutse,
byinshi kandi byihuse bihutiweho biragaragaza yuko Enzo Maresca igihe cyo kuba muri Chelsea gishobora kuba kitazaba kinini cyane. Icyo rero nasaba njyewe abayobozi ba Chelsea nibura mu kwezi kwa mbere kugeza nko mu matariki nka 15 bagomba gushaka umudefanseri uri ku rwego. Gehi arahari muri Crystal Palace, Bastoni arahari muri Inter de Milan. Abo ni abadefanseri ushobora kugura ukabuzi yuko uguze umuntu uraza akakuyoborera ubwugarizi bukaba bwagira ikintu bugeraho. Niba koko Chelsea ifite gahunda yo kuba ikipe ikomeye, niba koko ifite ubushake, ikindi bagomba gushaka umunyezamu muzima. Ba Nicky Pope arahari yagurishwa. Nicky Pope ntabwo iriya kipe imufite, ntabwo izamukoresha. Aguzwe yatanga umusaruro. Emiliano Martinez Aston Villa yamutanga, dore nta nubwo iri mu bihe byiza, yamutanga. Ni umukinnyi mukuru waza akaguterera iyo myaka 2 cyangwa 3 ukaba uri gushaka undi munyezamu uri ku rwego. Abo nibo bakinnyi babiri Chelsea ikeneye, umudefanseri mukuru n'umunyezamu muzima, kugira ngo nibura Chelsea ibe yazakora ikintu gikomeye. Bitabaye ibyo ndakurahiye nta Chelsea ndi kubona, ntabwo mbona Chelsea izakora ibitangaza. Ikindi nakubwira, sinzi niba utemeranya nanjye, ndabona Andre Santos aramutse ahawe umwanya uhagije ararusha Enzo Fernandez gukina uriya mwanya wa nimero 10 mu gihe Cole Palmer yagiye ku ruhande. Gukina inyuma y'umwataka Enzo Fernandez ibyo bintu ntabishoboye. Turi kujyana.